jingwan ra burom da ka samla Victoria Nongshli kabala yok khur ya ka tamak siar haka lumpung yakun kti kala pelong ya ka snong nong thumai umsning Ribhoi district rengkat berkakur Nongshli nong thumai unit ban pediang burom kerpang yaka hadin bakala wan pai bat poi halasnong haka no pai sngi jong kan riu terik ujeliu ar hajar ar pun riu katei ka samla kala lechim benta haka lumpung yakun kti hasor Gandhi Nagar jong ka Jilla Gujarat balatip kum ka fourth arm wrestling and para arm wrestling championship haka kerdan under 15 lane junior kabala long ha Rashtriya Raksha University bala penyai daka People's Arm Wrestling Federation of India lane PAFI haka jing penyang burom yaka nakaliang ka snong la ai jingkren da urang ba snong uba Nongshli uba la penpau ya ka jing ngau sarong bat airu ya ka sembok kentin bakan lebha saha kasin ka babut bankur saya ka nam la du la yo ru ka jingkren na urang ba ka kur Nongshli uba DR Nongshli uba la penpau ya ka jingkmen bakum ka kur baro ka wei leng ba ka kusnam baka samla Victoria kala job kala wanra ya ka burom haka yeng kasem haka kur barok kawai bat haka snong ka thau la ban pen ken mau baka samla Victoria Nongshli kabala mi khmat naka state Meghalaya arm wrestling kala la ban pelim ya ka thei yakun kti kabayo ya ka kerdan pro arm wrestling national COC naka Jilla Kerala ka fidha ha ka janmit jong ka life way terik ujemang ar hajar ar pun riu bat lengba katei ka jingla pelim kala yok khur ya kata maksiar no tumai but elisi borok koi apo jingalam jo berpas long kiru tidak dia kan tentu borong kerma yang dari sama dengan tur jogi ada jingjok turun borong di juga ada am wrestling championship kalau long Gujarat nah kalian terkur apa yoi haki media haki YouTube ya kajing job ka Victoria Nongshli haka under 15 arm wrestling championship ke balong ka nomba handi naga ya ka guru nila kawarna ya kajing susalo ka pelong yang pada ngipal ikhat juga kur bagi susalo sogmen manyoki maka nongjok kadang katosa kajungi kakun kajungi kajat kakinja kajungi dan nama kita nama kajingma jong ke Victoria dan yo dengan kajunjok nakal yang kakun isoy kablong dengan baju kupor congratulations Victoria Nongshli bila wala ya keburong ya ini kasam ya kamtam ya kakur ya kasinong ba ya kajabun lokasi benar bagi saya Nidon hakane kapor nadu ki paranong tray jong kasnong ki belong ki rambanong ki tukhat jong ka state committee nanta niadon langru hangde rika bat ki bahayeng ki basam ki mena ki misam ki hanmen ki para ki kini ki jong ki Victoria nagabata ban pekuburom yegi ya kan ka burom ka bagi lawanra ya ka snong ya ka kur kumulong ya ka tongri boy ba de Jilla Meghalaya ni ki sasisin nagaliang jong snong yong publishbul nagbanta kan ka burom ka bagi lawanra ba ni buru ya ka chigerman kumpati la pusno bentang bakit sa participate la netin session bentang haga World Arm Wrestling Championship. Nagalang jong snong ngin kerku ngin kerro ebi ngin kitmo kitro ebi. Bapi nonra ia ke pulau. Partna aero ia ke cikula. Malada pi nonra ia ke pulau. Banglong ke World Championship. Nagalang jong snong ngin sepenbek program ke bahe. Agar jamin kene ka sin ke banekong. Kabana kalian jong snong Rikat bertegur niyo akan jamin
ban perku pulang lagi ban prihan pulang naga bentang ke joki snobnong kumle shibut ia ke pulang ke papilonra ia ke yekesat kalau long ke jingsarong ia ime ipan kong kibalakha ia pi syakri perfei ba pilong ke sama ke parra ia kana ba pilong pulang nikong ia ke kerteng ke papi ime ipan ilai pi kumpulan menit kerteng di jopi Victoria di Kerben bahkan di kerteng kan long ke kerteng kapan pau ontang hagari boy haga Megalia Henry kan long ke kerteng kapan di India tapi ke jogi kan itu ini kata kini kijeng angmur kapan gidon nagalian jong kesnong dan datang gue part nakren daga jingil kumhumel pada keju kupor kumpuran kami hanya duka apun dari bakal itu desa Gujarat tak ada kami lipat keberuntungan dengan lah hendak air yo play dan marketing terdekat itu bakal kaji sungguh kali cai nak maghrib kami seperti nama dia jangan nanti kejongi bakal pun kejongi kapun syahu kami level de kabalai pak kaji sungguh jangan kalau yaki ring pak kibadon tilang mansno tilang kini arpungut di players jong kami area apa jong hari boy Menteri yang kami ngomong kulit te inikai yang aku kurang ilah terus yang bermesin te mai kulit yang di bahaya bahasa jonga email pa bak di hand jonga edi tiba berkat di bengah but mai kulit lu ya pi bara bufila platform yang Mai kubleiru ya ki mamarot kita lah iba terdekat bagi kami hanya Amnesty Association. Mai kubleiru ya ki ikut kisah mai bagi la platform